Ingdeng thongkep Karbi Lammet Amei ningkan asek ameipi Dongkamukam program along ni kipleng rat ameipi kepado pon. Nipialam ni chinghon chinam therepon ni phai ko rapli ni jang Karbi along ni plia perman Ingdeng thongkep Karbi Lammet Amei ningkan asek ameipi Dongkamukam program along ni ke chokarni rat ameipi pedo pon. Labang so Amei along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma si aluhi sarpuaman penang chitong dun. Alang lilong Karbi Lammet Amei Council CM Dr. Tuliram Ronghang si chupapang jang aluhi manpen Chief Minister Phan Mayalong Banglin Mayalong aluhi manpen MLA Khairup Singh Teron MLA Vidya Singh Ingdeng MLA Dor Singh Ronghang MLA Dr. Numal Momin EMMAC lepen ongdung manpeng gedo tumang chitong dun. Mayalong Dr. Tuliram Ronghang lam theke jai pona thank Karbi Lammet Amei Council amethang budget ke selama jakong autonomy kilong lokajok Karbi Lammet Amei Council pen ningkan wang KYF Phan Kuti hini pipon po lepen Lammet Amei aphan lak trok sikap pipon po pusi pachini pon. Lason si Mayalong Karbi Anglong Arlo ad hoc Gov Edit College Higher Secondary lepen High School ME School at tumaphan bainong papat pon po puta pachini pon. Sarkari Gamburat tumaphan ta chiklo John Wang suri ke thom pipon po putarat angno bangdak pon. Dr. Himanta Biswa Sarma rat angno methang alam ki chiteng ni nang nida jiaphan Karbi Anglong District Arlo kedo ana school along ta Karbi subject pedo pon no lapen emethang alam ki ke pevir veda jiaphan ongdung Karbi sangkura radaphan lam thejai pon ho tuning ripon. Lason si Karbi Anglong session budget ke Assam government ke selam lelo Karbi Anglong Autonomous Council aphan si jakong bilo lasi Karbi Anglong session budget ke Dr. Tuliram Ronghang pen kachari pon Karbi Lammet Amei Council pen si salam pon po puta pherang ke pen card ju pon hot than pachini dun. Alang lihin pen Karbi akhai Lammet lam chong kapang chua sai ki claim ka chipiduk perfect atum Karlitang Professor Rongbong terang longkam teron pen chenglok non puan Lammet aphan ki claim ka chipiduk abang pu bangpi ove kimia tum nang ki ong bom pot kachuru bajir ponsi ningkang sam chipeklang pon. Alang lihin pen Constitution na teng pen Karbi alam jong si Bharat adat alam aki pu hok po nang ji pulote methanga script nang ji kalite eson back Bharat adat isi back a script vek nang ji puta pachini bon. News Desk report Karbi Daily News. সরকারি কর্মচারী আন্দোলনৰ মানুহে এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ বিচাৰিছে চৰকাৰে যদি কিবা নিদিয়ে তাৰ কাৰণে ন্যায় আছে আদালতে ক্লাছ এৰি আন্দোলন কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো অসমৰ পৰিচয় হ'ব লাগে। Sir, regarding super state that you have announced, it is already there. Today we have announced another state that the budget of Karbi Anglong will be prepared by the Karbi Anglong people itself. It will not be prepared by the Development Commissioner of Hill Area nor by the Assam Assembly. So we are going in that direction.